hậu sa thầm khát phật lâu gia chung thì tàu tê anum numami dal mang thea gamala pi thea akang le ipile agap langa satan pi the ja chu hausa su mang ding thu hi hung do hi de ile kilom ka sa hausa tham khat ja chu hausa system chu su mang wa hi le aviala ha gel phat bi de sa um chu ta bak ma ma chu hausa tham khat ap phat ja chu hausa yum dan sa kit duwa hi jong le aviala tha gel ki de wing ka de tham khat phat mo ja su mang ding tham khat phat ja sa ding ti wa le a system chu het nai lo ti na hi yo emotion and drive hi bol ti na hi na yin phat le phat lo ji hi lo bin dan le mol chunga hi iti ikivian zo du ham dan le mol ni pi se yam e ho sa chung abul ba iti nu mam tu khanga constitution provision to phat khat la ya ho sa anhum lai pa chung alule amei he ka lo ji wa alaya hi ikiveidan alaya ikiveidan ji ba chung ho sa phalo he ho chun ho sa su mang ding ade yu ho sa phat na he ho chun ho sa adin pi kin ji te ni ju kitat tua oi puayum dan wi alu chang to amei imat to lo ji ba chung kum jabi som la nga ve la chung som le li ve la chu Europe ma jong toy itu to bang hen na tu enclosure movement anu ma ama ma bong e kel cha e na va ho si si chu ane di ham pale hum ki chu ban cha pa na chung agan cha te ve ne di si si chu fencing an gat pan ichi apa na hi ichi khum apa na khu chi khum ta ka khung sunga ham pa si si ke bong in ne the ni koi ma cha bong lu the ta ding ta he enclosure movement hum ki pan pan ni ichi hum ki pat dung ju ya chu private property sense of ownership chu da chung ki pan pe pe kin ita bang hi ja chu yon tu la ya ho sa ga ma chen sang a pa ta le na chen ding ti pa chung mi zo si in pi ha ho sa system a dei lo ji a hum pot do bo se reason chu a hi pui mi him ne char mo mong hin ji chung koi ma cha chu koi ma chanu ya num lo hi e ho kyu kyu lo wa nu le si mi him lo si koi ma cha chu koi ma chanu ya num lo hi cha chu ho sa a sit na bo se i het mana chu ho sa su mang ding i ti le tha gel ki ngai ka sa ho sa tham khat akita a phat ja khumi te alung sit a he pi thiem ja chung ho sa chop phai ta tu din pi kit wa hi jong le tu khang to hin constitution i protect zo du na aji ju constitution by republic za wi republic sunga chung mi khat chang wal thane na thei lo chi thei lo hi ja chu state reorganization act an ki passing leng zo si bona na ki sumang hi leng zang awal zo ni ki sumang hi tu nai chi ek pa chu ki sumang ta le e ho dinga hi pi dinga hausa thei thei na mi khanin khusung khana tha nei thei na ham til le e ho article 371 c thing lang mi te tribal protection a pi ja chu i chonda no i khandan pau chu i to kha pi lo me me u chu i chi khat chu hi ja chu hausa hi ke dei dan le gel dan chu hi le a hi ding banga chia hi le abu na ma cham ponผู้ชาสั่งเสียจนจะถูกหลุดแหลงน่ะอันโยจนผู้ต้องเล่นเน้นเอาใช้ในที่ว่าจุกำอินในว่ามินอินเดลดอกว่าจุกำไม่หุ่นหลุดเลยตีนเอาใช้ในที่ว่าจุกำมุดจุ protect him constitution จะจุ protect him จุป้าฮีใช้จิตเลยมีปีจงฮีปีหาลุงนวะนะครับมินเตนะho san gamma nei hi ipin avat sa thei pen de ipin a proof in bowling kitile pi bol de question number 1 ni kapa in ananai na gam ama house na a chu ke hosa ka hi tu khanga hi kapa chun iti hosa na tu ha government up na khasna na sun ja chuan pata lekha nei ja ham british tan anapi ja chu ham hi chu chun a proof thei pending a ka gin mo ele hi chu lekha chu vele chun hoi ma cha hi ownership rights ko ma cha pi lo also hoi ma cha ko ma cha ownership right pi lo chi chu ba tu chana hi le ownership to possession ki hit na het lo possess ki ti chumum hin ownership a chumum ki nahi cha chu whoever possess chu ownership right chang the ela british khanga ne ki pi le kha pa chun
chỉ bao giờ ownership right api lo hi ita san lo ba le khai le khao yong ni khat le tha bat kit thiu hi ele chu chi khang lai an pi ho chu pu dang min li an se banga chu anna gal hang ji ham ai lo le ipiam khat mi kang pen ana dei chat wa amu zo lo khat chu ho ku ki te chu mi hang san hi ji wa chu anna lu khau le anna la khau le cho ta bang ja chu ki pa thil pi ta bang an ki pi cha chu hi chi mana chu ownership claim ki bol thei lo ele claim ki bol thei lo ownership chu pi di chi pi pi ham tile ajuwa an se bo nga chu 371 sin thing hang kam protect ja chu ho customary practices of to kha pi lo bo chu ho sa ja gam bin hi lo chu men tun 371 khoi abrogate hun ki bol ta ta ho sa chu cham no mang di chu mang hi jong la gam kum thei ta lo di chu chu ho ta bang ho hi het thim masat wa i chung wa biam khat hin ki ta pi kha masang wa he e ho zo hin i ki tha ge pha wa i ki sim tu de ka de sa ki sim tu na dinga hi thil dang poi mom poi land distribution ni tha bol wa le ja kai pha hi ho sa sit na lo hin sa sit nam lo hin yo a puya jang en se banga chu ipi MNREGS ho job kan ho ipi ho karwat sim na ding syntax mu na ding pipe lo mu na ding ti ho hung tam phana hi ho sai hung tama amin import talo har khat lai i ho saw i on ipu pa chon na i traditional chieftainship pau chu pot do talo tu lai khanga phaile ki cho ho sa ho si chu ta bang ho chu hung tamai cho ho saw hi lo be anyone can become chief cho tu lai khanga I chon dan ni ipu pa chon dan cho anyone can become chief hilo inai sai lo cho upa nau pa ta cho in chu na agam sungma ma chu ita chu khu ki si mi ya tu lai khanga chu sumne pa chu chief yin ita bang ding a chu ho host system num lo alai ho host system chu I ho bo sen in yong hi lo cho chong chu very big mistake khat ni hon ilung thim ma chin jing ke hi I ho bo se van nui le sin na ho sa ne hi vin chi ki sumang thei pon te tia pong noi tam chu I ho bo sen chieftainship in yo hi lo chu Southeast Asia ho phat khat la cho chieftainship ngam ben ki vai pu bu su ga min pha be lam pe na chu van nui le sin hi alu ma hi lam jong koi man he lo a pheng he na tiu chu flat ele Magellanin Ferdinand Magellanin jahasan budol Europe apana an vel Southeast Asia an pha hu maktan giti holoi chun au sa pu an thau chia pa na chu Magellan chu thia anuya pa chun el kano ti ama chun jaha su apui lunga Europe ganu thun pana chu leisi chung hi ikipat do na panen biha hung pinung hun thei bo be ti leisi ni alu mi ti ang ke an that pa chu ho so ma chu chu ta bang ma chu Burma jong ho saun chu Myanmar 1861 vela chu aleng pau thibo mindon kiti ho khanga chu chi ho san hi abang le isu mangang lo wa mi pi tha na zoi pi lo wa le sap kang te hung taw win igamu la pi diu he ta he abang le na su mang jiu leng pa thibo khang lai le leng pa mindon khang lai a mindon hi anau pa zo hin ta nau pa zo hin sap kang te hung lu thei lo chu he phanak izo la ka thanai na mang pen te ta he ho si hi a tham sa ki ita banga chu I ho bo se ho sa ne ki lo bin tin sau se siang tam ta num sai mizo ten anane uvin mizo ten asumang uvin kunungin akisi uve ti loyong akizai tun amo kisi lo pa thil chomen ho sa amo jong ho san ke bai pu ve e ho jong tun ho san ke bai pu ve ho sa system pa issue dia hele ipui pa chondan jong mang lo wa dan the ahin iti su di dham te le ka sei banga chu land distribution tha bol ngai ho sa pan agam amana exclusive ta abol pa di lo tun mi pi khupi itiwin mi pi khupi chu indirect meaning a chu ho sa akidei poi ti nei chu ho sa su mang ding mi pi ta na pi ding ti chu khutia le chun mi pi ho sa in pia pa na chu hung ki sim do ku ki in pi ne wi lo ham ele e ki ta to ri din manam chu ho sa in pi jo sim ki sim do jo pia chu ku ki in ping pot do ichi meaning a chu behind the foundation chu chu ato ai chi ma chun mi pi khu pi sim di wa hele ningku mi ta min nam pi conclave ayong kasein aphat wa ta hi di lo lai hi
chabi ông đi lâu hi to mi pi hu pi sim vai là quay hung chang ham tam zo ga za mi phai tu mi chu 90% tầm phai tu mi hung zam do chu aban le foothills periphery la ho si si tuin zam hi chu to mi pi hu pi sim vai le chun a chang di si si periphery la nu ho si chang di chu phai to la ho mi Delhi Bombay Kolkata Guwahati hung gam to ele mi pi hu pi sim di pau chu ho di hinam ga hung thip le abe be mu ki di ham big chances hum chu chu aji chu chita bang same idea chu tangkhul te to ini ki sa jo ba chu thing noi hoin ipiha grouping ini bol ba futam pi ni chen khom sa chu gal all along tip tip le mi pi yong I kala lo be mang po do ki chu cha chu chabi hi di poi chabi hi through legally ya ki he tu nga ye ka ti dan dung ju ki he tu nga hin ichi dana ki he tu na dinga chu either 371C strengthening bol wa chu ma hi provision had du ham khat ani janna chu Manipur State Assembly ka thai poi ai lo le Lok Sabha ka thai poi chaba chu len lo khat thing hanga din mong monga exclusively len lo khat pass bo sa zo dim chi chu am thea le chun e o sat system no dan ding mi pi khu pi iti pa ai de chu accommodate a bol tho ding koi ma cha yang exclusive ma than nei na chum lo din me o si ipia ke hol ta yom thei dio ke ngai lu ta yom thei dio to a chui za na khan khu nun khui tho tho se se wang ba chu hi thei lo zo ke ko ma pa barum ja chu ka khumi te si si chu ka lunga to lo ni le chun ka ko ma pa barum ja chu misuse ka bol thei chu cho ta bang ho zo si chu bo na su sim tu na dinga chu land distribution is a chabi chu ki land distribution chu yang ki pandam te through by law ang ki pat ngai chu by law ang ki pat nai chung wang ki ta hum masang chun e ho zo hin yel pautin house system ipitium mam land system ipitium mam ti patem ve pautin ki he tu te ti ai te apana ka lang sab jing ya abangin house system belo dana ise abangin house system to sat dana ise yo hin house system hi kadejin ai wangin ikiwai pu dano chi land distribution pa adi lo wai le dictator pa chung po do ding chi dictator po do chu 371 C broget ki bole ki chai pe pe ying o samang pe ying di aji ji constitution wa republic zawi republic so ma chu mi khat chang lo tha na tha nei lam thei lo